Okay, idi kalman naigantay di kita yung mga programa. Kumusta yung tema mo ti 100 days ni Vice Mayor at nagbalin nga from Consel naging Vice Mayor isuna mga idol ni Vice Mayor Judith Kilala iti matlaeng naganan Corimao, Ilocos Norte. Tayo din apo ni Vice Mayor Judith Kilala. Kablaawang kayo man iti naimbag nga malam yung amin ken iti listeners yo iti sikat nga programa yo when ma'am iti kalman that was our 100th day in service ket so far DJ Kanyak syempre intultuloy ko DJ do mga proyekto ni Apo Mayor nga silup suportaran ang isang ang isang magandang program na naipasa na namin ken na-approveran namin din ket DJ financial assistance kadagiti amin nga board takers ti Corimao ta amo yung do mga aming kat ti ang makikita mi original pas ka nga naggraduaran no problema tumanan data pag-review mon kada pag-board mon dagay ito man amin ti setback iso nga konami makatulong matay man laang dagay nga burdens dagay na ganak ken dagay ubing tabarbarang di first take ta pay lang kat maigwadan maipasadan. So paano man financial 10,000 each man. Agpapada mo tinaikat? Agpapada mo. Ano dami nga? Dalaga plan? Bali ko ma'am, did you first nga initial assessment ni Kata baka nasa 30 to 50? Dalaga plan? Awan pa haan pa ma'am. Gilang the assessment ni basing from the previous takers. Kadagitin last year's nga nakuha mi. Kaya kadagitoy, nangrugi kami nga nagalati application send manjak ka lang sure no manot na alati dagitoy taga mayor's office na aplikante. Regardless no kasano status na status of living na. Okay. Assessment na. Yeah, dapat yung assessment na ma'am. Dito'y Corimao dikat man-mano DJ umasidagmat nga tan nga dagiti anda mabalin na ta syempre dito nga programa yun na i-prioritize tayo dagiti makasapul dagiti apo nga nasa indigent natin list natin